Саламатсыздарбы, Кутдараны кызуучулар. Мына очередной клиентибиз 36-дан келди. Акыркы көчөт тамырларынан алып атат. Сорты FTNR жана Паутон Z07. Минус 25-27 градусга кармайт, жакшы өсөт. Каяктан келдиңиз сиз? Biz 36'dan geldim ben. Atayım siz de şu TikTok'tan görüp ana suuka çıdamlı degeningizden oşuğa kızıgıp ana tamırdan ösken degeningizge janagı güldöp uruğundan çıkkanlardı ekkenler 5-10 gradusga jet suuka çıdabayla urak kılatkanda oşuğa tamırdan östürgenge kızıgıp suuka çıdamı varken oşuğa geldik de atayım. Жакшы. Ошол алып эксеңер күйбөйсүңөр го. Мондай эле тамырлары, коркуш жери жок, жакшы өсөт. Жаныбары жокпу, оңайлы. Мына сыйрасаңар көрүңөр, жап-жашыл болуп турат. Жаныбар өсөт. Тамырлар жактыбы сизге эч кылса? Жакты мага. Жакшы. Кош келипсиз. Болду. Ният кылып эгемиз.